Kompanija Cromex u Prijedoru proizvodi konstrukcije od željeza, inoksa i aluminija i izvozi na tržište Evropske unije. U izradi i oblikovanju predmeta Nada Pilipović radi jedan od ključnih elemenata. Spaja metalne dijelove u kompaktnu cjelinu zagrijavanjem na visokoj temperaturi. Kaže da aparat za zavarivanje traži hladnu glavu i mirnu ruku. Prije svega važna upornost. Znači, hrabrost, upornost, nije lak posao, težak je posao, specifičan je posao i mora se raditi sa ljubavlju. Jednostavno, bez toga, znači upornost, ljubav i jednostavno to je to što naravno treba tu i tog nekog talenta. A sad podjela na muške i ženske poslove, to kod mene nikad nije bilo, iskreno rečeno. Okolina je to prihvatilo savršeno. Iskreno rečeno savršeno. Malo im je bilo čudno svima, ali jako dobro prihvaćeno. Ja sam strašno zadovoljna što se ovog posla tiče zato što mi privlači me, volim ga i jednostavno to je nešto što mi ispunjava. Nada uspješno parira svojim radnim kolegama, iako je na početku bilo iznenađenja kada ispod zaštitne kacige proviri pletenica. Kako je Cromex uvijek u sferi nekakvih, ne kažem, inovativnosti i želi uvijek da bude nešto ispred, ukazali smo Nadi povjerenje. Za kratko vrijeme se pokazala njena vještina, mirnoća ruke, preciznost, tako da je za recimo pola godine došli smo do jednog stvarno, da ne kažem fantastičnog rezultata, ali jako dobrog i evo, već 2 godine Nada radi kao varioc, kako željeza, tako inoksa, aluminijuma koji zahtijevaju baš specifično uslove za varivanja i izuzetno vještinu i znanje. Prezadovoljni smo, sama Nada je kao osoba izuzetno prijatna, susretljiva, širi pozitivnom energijom, tako da svojim primjerom utiče i na ostale radnike, ali i radnice, jer jednostavno evo, imamo i drugu radnicu koja ide njenim stopama. Ta tradicionalnost, muški i ženski poslovi nisu kod nas zastupljeni. Mislim da bi iduće godine već moglo se nešto startovati po tom pitanju i onda znači po pitanju zapošljavanja zasigurno ćemo obratiti pažnju na taj segment jer žene, djevojke, cure su pokazale određenu da kažem, psihofizičku stabilnost, izuzetno pedantnost u poslu, kolegijalnost, tako da je to zasigurno jedan pravac u kojem ćemo ići. Ostvarenju poslovnog plana doprinose i ostale radnice u različitim fazama izrade proizvoda. Emira Porić naglašava da je temeljna priprema veoma važna, jer o njoj ovisi rezultat proizvodnje. Moje radno mjesto je pripremna pozicija za dalju obradu i nakon istih tih odrađenih pozicija vršimo kontrolu da li su te pozicije spremne za pakovanje i za isporuku. Znači sve što se odradi na laseru izraže pripremi, mi dovozimo sve i mi odrađujemo pripremu za dalji rad. Ovaj posao me privukao jer je ovo neko novo iskustvo, nešto novo za jednu ženu da proba, da vidi kako ide, da li može. I mogu vam reći da sam ja zadovoljna, prvenstveno što sam se dobro uklopila, dobro se snašla, usavršila se u to sve. Izborom zanimanja, Nada i Emira su prešle zamišljenu liniju između muških i ženskih poslova. Otvarajući put drugima, pokazale su da se interesovanjem, vjerom u sebe i svoje sposobnosti, profesionalni izazovi mogu ostvariti.